muri leta ya Niger mu gace ko mu burengerazuba bw'igihugu cya Nigeria muri iki cyumweru turi gusoza. Umudepite uhagarariye ako gace yavuze ko imirwano yari hagati y'amatsinda y'abaturage ndetse ikaba yararimo n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro ariko n'ubundi iyo abaturage batuye muri utu duce. Ako gace kandi gakomeje kwibasirwa cyane n'ibitero by'imitwe y'iterabwoba. Akenshi iyi mitwe ikaba ishinzwe ibikorwa birimo kwica, gushimuta no kwambura abaturage. Abayobozi bo muri ako gace bavuga ko ikibazo cy'umutekano gikomeje gukomera cyane kubera ko ngo inzego z'umutekano za leta zisa n'izidakora ibyo zikwiye gukora muri aka gace, ariko kandi hakazaho n'ubuke bwabo. Bavuga ko leta idakora ibishoboka byose kugira ngo ahangaha haboneke umutekano. Bagasaba ko leta rero yagira icyo ikora cyane cyane ku kongera ingabo ziri muri utu duce turimo abarwanyi benshi b'imitwe yitwaje intwaro. Igihugu cya Maurice cyabonye ubundi buso bunini bwo mu nyanja nyuma y'uko umuryango w'abibumbye wemeje ko iki gihugu cyagura ubuso cyangwa se cyagura kongera ubuso bwacyo mu nyanja, bakongeraho kilometero kari 147 mu nkengero z'ikirwa cyitwa Rodriguez. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'imyaka 17 y'ibiganiro n'inyigo yagiye ikorwa hagati y'umuryango w'abibumbye, igihugu cya Maurice nyine ndetse n'ibihugu bituranye n'iki kirwa cya Maurice. Ubu Maurice ifite ubuso bw'amazi bugera kuri miliyoni 2 zirengaho gato za kilometero kare mu karere kayo, by'umwihariko nyine mu nyanja. Hakaba rero hageragiye hiyongeraho uduce dutandukanye, ariko mu minsi ishize ibyaherukaga ni kilometero kare zigera ku 396 nyine z'amazi iki gihugu cyabonye, ariko kikaba gihuriyeho n'ibirwa bya Seychelles. Abayobozi b'igihugu cya Maurice bavuga ko aka gace gashya gashobora kuba karimo umutungo w'amabuye y'agaciro kandi kazafasha cyane mu kuzamura ubukungu bw'iki gihugu mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu gukora ubushakashatsi mu bijyanye na siyanse n'ibindi. Dusoreze muri Indonesia, abantu 47 nibo bimaze kumenyekana ko baguye mu mutingito ukomeye wibasiye ikirwa cya Flores ku ejo kwa gatandatu ahanyine muri Indonesia. Uyu mutingito wari ufite ubukana bwa 7.7 ku bipimo bikoreshwa mu gupima ubukana bw'imitingito, wangije bikomeye inyubako zibarirwa mu magana, mu gihe indi mitingito yagiye ikurikiraho n'ubundi nayo yagiye ihungabanya bikomeye iki gihugu cya Indonesia. Umutingito ukomeye wabaye ejo ku gicamunsi, ariko wagiye ukurikirwa n'utundi duto cyangwa se dufite ubukana butaremereye cyane, ariko iyo mitingito nayo yagiye noneho ihuhura ibyangijwe n'umutingito ukomeye wabaye mu masaha yo ku manywa kwa gatandatu. Intara yitwa Mangaroe niyo yibasiwe cyane, aho amaze kubarurwa abantu 24 bapfuye. Abatabazi bakaba bakomeje gushakisha abantu baburiwe irengero ndetse no gutanga ibikorwa by'ubutabazi nyine ku bakomerekeye muri ibi biza by'umutingito wibasiye Indonesia kuri umunsi w'ejo kwa gatandatu. Guverinoma ya Indonesia yatangaje ko iri kohereza imfashanyo mu bice byibasiwe cyane n'iki kiza, mu gihe ibikorwa byo gusuzuma nyine ndetse no kubara ibyangijwe no gushakisha abantu bashaka kuba baraburiwe irengero nabyo bikomeje.